public ki morality, public ki consciousness na judge doctor. Number one, chahi ani the thoki ba Iran se ma masama na yage yao yaninge yaningu yaningdoi tu what will remain in history as well as now. That he presided over the breakdown of Manipur and thousands of people losing their property and homes, and lot of innocent people being slaughtered. He, as the CM of the state, was presiding over that macabre violence in Manipur. English ni hiding history da yau. Maitai londa mu haira kanda. Magi meeting laina mana sarkar paring aida Manipur sarvanasa na thugai raga Israel chagi mayam ama. Agoi ki hingat hadan gi bagi picture nupi angang hat ki bagi picture yum mai thugai bagi linthoi ngambi mangi ba Kamal Babu mangi ba se mana home minister haibama oiraga chief minister ama oina magi praja gi life and property ngakpa ngamdana muktana CM oiraga mana madu mamang maktada mana CM oiringai da mana home minister oiringai da home minister man kangbidu entire law enforcing agency mai makhala ine masana home minister oiraga chief minister oiringai makada ni linthoi ngambi mangri ba nupi angang nupa icha issue kaya hingat hat kriba thousands of mi gi mayu makai kaira ga ngasi magi matamdani maitai na kangla to mi lan bangam ge sa man CM oiringai da home minister oiringai da tawbune ba sa masi mahak kaw da ba fai mahak na phana kaushna raga su man amnesia na re hai raga su history the record lai raga da wani. It is right under his nose as a CM and Home Minister that Manipur landed up in this situation. Anguda maramadu namana masida akwiti nongwata na BJP ogo you Congress ogo amadona mari party nungsidana kaisa ko di hairo. Mosu mari party nungsidana ngane se ai hanagi ai interview ka da su yaw ni press conference. Lamdam sila pokpuni mo sunung sirongani kano mas mana wakanda mo na pai ba pawadu ni khangde amadu ni aduna namat na taw do buar bayai aduga mari pak ti sunung sirongani ka aduga yamna karim ka thain siru culture amni nga sa akam pak ngang budo akam pek ngang budo karim ka thain se ma bu support ba mana yok pa kang bu su yam taw bode ba mingon da karim ka thain ba is Sigi na inga say leader among ki na Manipur da karama makhan ki culture introduce to do mana ngang iba karim ka tayo na dana tet ka tayo dun. That is the same attitude. Mana kawi da ding size niya. It is right under his command as a home minister and chief minister. Chief minister amo ina home minister ki makada ni isa issue kaya ki punsi mang iba Manipur to khai talaga sabana sari sa. Kanano matamdo lai pak pai ni ba miyang gi pusim sungak na bohona ri ba mise kanano hai the home minister and the chief minister was Sri Nongthombam Biren Singh, the BJP CM of Manipur. Masaya history na sakhi na sakhi le odun masaya mahatien be yaro do wan mi di train accident thok pa matam da moral responsibility lower ga resign to CM oina home minister na phamna macha masu har ka mana si kapsan na dana da mingon da kaino taw dana ka hairi mana ka foi da badi ngasi gi IDP sing se mana mioi bagi life amasung property ngak pangam da badagi thoki badagi lai ba punsirol ni ngasi IDP leis ngak pangam ba CM natraga home minister ma oina ling na ngak pangam magadi miyang gi punsi mangoi ngasi lai ba ilai cha sing se relief camp da sunglai lai ramoi se magi failure ne se he cannot escape magi supporters so haini as a CM as a home minister till February this year magi to man IDP da mana nusi na ba sara ka ngangi ba mayam se
nusiramba yai but nangi thabak nangi action na ta obs. This is the fact. Sida marak sida man injan na hanjan hangani hai dai tha ahum da adu da kai ngangi. Se hanjan na su hai ram ni effort ni hanjan handori sidi educated pai ba moina hanjan hanga da ni kari uma Manipur na anda ki kari ba vote da center da su congress no oiram magadi kari thong da ge to myam ta hang khalo yem executive power pairam ga aine MP ora le kan da irai cha sing ge chumai han da din tha mari manga pha na ai ka su oi ron ai gi policy si in bagi ai gi limit am le ra kan da de hai ra ka de myam executive power na moina pairaga karim ka thaina dana mana vote oi ra haina aduna ni namjal laga moina hek hawdagi aina mayam sum jing bi chinaw mayam thena kan hai gi bani aina nomination fight of kan. My first priority, I am still insisting there is nothing wrong. Mana first priority hai dana nasa di priority pi bangam na casual oi dana leading ai da sigi document je thol ine masing ba sin mai na khangam dri ne executive power pai na lenga pai na adu onsen dana ekhoi do onsen laga hanjan hangani hairam dai ne adu torom dai ne kai ngangi sineba dirty game, don't do that. Kaim kana roi ai ngonda adu na ga kaim changa do bumi nati school ka gare hospital hangre normalize to hanjan hai sini no in the mine kupsel laga honna ge to na chingthok ta na irei cha ma maina awana ta leiri tari yengu no na ni power pai di no ni tau in singthoi je mo na sona kan namjan na bo na bada dukan hange office hange ko sanga ngamak tra gano na mu district to na ba adu nu pa na hanjan ni hairam dai mama bu kai de ne hanjan do di mo ko na hanjan no ko di hot na ga pressure pi no hanjan na loi adu sum kupsan na ba normal loi re kathen ka re beng hange na to ga kupsan na ga na district na to ga ai mo da ga ho jale ne hanjan hai gra wa ni amu an hai bi ma thau ta de nang gi failure do hana yengu CM oina tuk chaw no pham ma duna nga pa ngam da de na tana narai cha ma ya ma IDP kem ta le ga vek oina sahi ani bhawa data accurate le ram da ba na tho ma sak khang da ba do madu hana yengu bimol na hanjan gan ya ina oi da ba ngang bai mo ta ai sarkar pai pai na chahi ne sa crocodile tears caption na ga lupa la am pi ne lau tho ga pi da ba hakshe leng to ga pi da ba de mi shi ba gi condition da le ai sa that shows your failure as a leader. Don't try to distract. English ngang is a kangraga IS officer nang advisor ma'am to hang. English ngang is a mai te ron han bi ya ngak tani. Madu mai ne yengu aduga IDP gi maru ina aina lo sala ta hai janing is a hujik phaw ma yum hanjandri planning the kadai da hanjan na bu kari draw tawrige sa kana da ya tuino. Is the government of India and government of Manipur. Noi gi report ebe yase farm policy inta leite masing bo mo chingai khangde thung thing jalani hai hoji December bo da loine law thore sa it is government of India and it is BJP government sida party hu le ha ke hai is the government of India led by Modi? Is it a Congress government? Maite ron da mo hai ge Modi na Prime Minister order ga lady basibu Congress ki sarkar ho lenga pai sibu kana na no adu khala ga wa ngang ba ama tambam change ba policy je kadai da lei yes ana haina hai ba poche sigi mathang da mana ngang pa da IDP gi den hai je sini general use kai ni hai ba poi manga terus magi fele de ki thoki reality ni casual le mi kalim ta accurate of policy le ram de paisa law thu yam to de chapa nei haksel gi matien pang ne paisa thang do kam de hostan ji lai ngar oi hai buk mai na sona kan da entire life se mayam su toi theng na gram ni social media da ni khang de nga phang di ha ro bagi nu nga la video tha ga na ngam ba de gi ama da khang ro kal ka ni law thu ki ne kien na tam gi bi to adu to do madu morally hayeng pithi da Manipur ge kwari de ira le hogam ni who was the CM and Home Minister of the country, who were the ministers, Makoy Matam the Kanagi, Matam the no Manipur, Matain, for example, Kongato Milan, Mungi, the Aichakai, Batam the no, I say, Hana Kang Tarakpa first installment, Peter Magal left crea,
Kamu na ako di 25 to go pangde. Singakan. Chatu khudinga awa ana ta lai se ngasi na ti. Ma di ngasi ngang ka ta cha power pro kang. Ma chat la magadi ako no uriba atopa micham myam chalga IDP sim una rakanda moina complain to basi pangre adu tau dia da tau dia haise mi loi ta bu ngak tanis. Chapiru bolo na mak sibi mo te wan. Ma khang da bravo to. Lang generally ba praja sing ge ma gi failure ma na matik cha da ba gi phasana home minister sung chief minister na mathok dang pangthok da gi thon gi ba da sadhan natana hingi ba punsi su apien pien da ba maning tam na haija ba ngam dra ba ne ba kangu ki han na khot han na ana ai 25000 tha da ga phang de hai ba yaw bu ni ha na gi 25 makha ta ki de hai ba second huji phau da coherent policy ta leram de IDP singi poche kayam thina casual hoige dana seriousness am yaw nei cha ire cha chele myam ji awa da pa je kai no ne yengjan bagi ngam de se tang July gi tang tara ni thoi da pang thok 2015 gi han da kini ko 2025 ke July da pang thok ba meeting am da kai ai da hujik phau da kai do ge the total number of partially displaced or fully displaced ki masing ja we koi no hujik phau lai ri verify tawraga effective oina khoi je validate accurate data ama laina bo hona ga da ni aidana government ki che yaw ri bas. This is 12 July 2025 May ki tang ahum da ki 2023 da ki na chahi ani helak phaw bu matam da official document da kaya ai da lairi ba IDP masing se accurately verify to ba ma thau tai ma se phajana lai chu ji phaw ba vek oidana lairi hairi ne May 23 2024 ki May 2025 ki May chahi ani sura phaw da IDP masing se kaya no makhoi se partially displaced oisun kaya no hai ba ki data laite che Bimol na haijan na banate government of Manipur gi che gi meeting gi minute ta yauri ba pati phawa ve ko na le do masana mathok dang phajana pangthok pa CM na home minister ma gadi irang se kamai na control to khanghok da ba ngamau da ba gi matak ta chahi ani da IDP sing si gi mapun si se kamai le li da ki han kholan na nam pin da ba apam pam da hai bo ngaman da ba gi matak ta this is a proof that they have been so casual kayam thawoi da le ma ge da masing bo chap chana lai lo ngam de data se vek oi ai se government of Manipur gi che ne ba se is a slap on his face mana IDP nung si ba sari se bimol gi che na te ba se this is government of Manipur 12 July meeting si bu yam na serious na lo bo mina bu si gi haira kidra na exact data khangani kamai to khangani aduna mana IDP gi maramda mingonda caption na ba adu to kai ngahangi do your action shows your failure has created this tragedy of the citizens ai irei cha sing awana punsi che nang matik cha da ba home minister sung CM na matik cha da ge thon madan na na hingi ba punsi da apam pan da pen da ba ba hangdo maning tam na fungdo pung ham da na kithik kirum to na lehen ba adu matak ta noina kayam thina casual oige je masing ba we accurate oige vek oina lei ai cha chahi ani hela matung da na khoi ge government of Manipur gi official document hai ri ba wan is pacha release aur ga pi de palau lo thok pa every ni hujik chu tang taruk ta gi chief minister gi hak sel kai na hai ra ga paisa am ta thadok ta ba da gi hujik mayam khang bi re da hospital thing ni hai ni hujik ai gi na medical expert ma am da se hek to ba hor ko da na mi si ba hapta mai mung da tholokani haire in engon de some experts told me November tang taruk tagi layen bagi paisa je hospital da singdo rakta ba machin na law thom scheme mayam jina paisa je thadok ta ba de uji layen ngon na dialysis to ba mi si ni haire ne bo uji armai to da na sigi policy ni aina haijan na banate ai uji ki dialysis ki wasi aina haijan na bro Miam na khangar ba wani private hospital sing na sigi card sing ge except aur roi noi cash ta piu hai se si hek to work da paisa pi bangam da na dialysis to ba maruina mi si dori bo je adu mai to na relief camp ta le bising ge lak pi ni har ga 25000 khar piram khara da na piram da ngha ngha ke to ga leiram mi ba data leiram dise what did it show
Kay take basina. That the entire government say magi Iran tholok the control to bunga mawda bugi failure to natana thokli ba tragedy su coherent oiba sincere na mathamoi singna plan to boy ga bunangi vek number lai hidra ne chahi union government instruction pira ko khuding tanang ne ingani ability article 365 kudama mo in high the madu the piri badudi magi executive authority the lay domain the instruction pira ko the illo hai bani magi domain yaw the instruction pira ko the inbam chokti and high gay main to baduna central authority na mase hanan hajiram ni central security force na magi command ilakta ba kolakta ba mayam se mase ma masa khangna da bani Manipuri constitutional magi izat magi dignity se kang khong chan me chun ne mi gi mamitta security agency sing gi mamitta amadu Delhi the pai gi sarkar gi mamitta ai koi se state ama oina koi se sarvana sana izat yaw da masa gi constitutional provision da yaw power exercise to bung amandana lai gi state am sumana on to mi ne it's a fact I have a point by point say man precise to roma tam na man CM so home so ringa dini siri ba to ri ma mai sa natte ma CM natte ma home minister natte na ma gi support do ka nganga lo it's a fact he presided over this violence as CM and home minister it is a fact that Indian constitution gi provision the yaw ma tam da ma gi ngang gi ba ngai ai na ching ne home minister pai nei na tampak pai ni hai ba na taga security agency na ko di Manipur sarkar da gi order lau de Delhi dei lau na security agency na hai ba video da lei ba mayam masamak na su ai khut punjal le hai ni ka hai de punjal nan do bawa da karam ba do no CM da karmai do no aduna third time sai ne ngak lo oina central government ma khanjal mongon da taina halaga manung da sana belila mayam se masana yana tawra kan ma le bak se tu helle constitution entity amana super loin tu iris se India gi federal structure khangna khangsana da sara ka tawra ine anuna achu de gi tasal lak badai IDP point from sama ka thamja gi ngasi ai ngasa haijab duni sigi conference matung da di yari kai ai amu han mon da di halaro sigi facts and figures recording tawra mathang adu mayam adum sanabiro paja mayam na su aina kari haina khumakani man du ngang do sidagi tabi ho IDP sing se magi leadership ki failure amusung administrative failure to protect them mayu makai ngak pam musung punsi ngak pangam dabdagi thola ki reality ne have sa is the number one that he should not forget ngasigi lanjenari bi irai cha sing se mana CM amusung home minister amu oina mathaudang phasana pangthok pangam dabdagi thola pani hai basima mayam ko wi gona ba yekna bana landara ke landara o mana ngakada bani mitom na landara su ngak na ba magi security force lai ni MCT power lai ni aduna magi madugi leadership madugi ability to yahok da ba Delhi na hai ge yes en sakpadagi ni ngasi IDP hai ba reality ma lanjenar ba irai cha sing punchi se adumba matik chaba leader amana chahi chama gi mamang da soigera congress pali ngai mamang da soigera british lady ngai mamang da soigera su mana lady ngai da thengna ba ngam ba gi mong the administrative efficiency and effective leadership luching ba amagi magun yaw da ba CM amasung home minister mana mathaudang phajana pangthok pa ngam gi da badagi irei cha ka yamuk na lanjinari bani hai ba sa masi mamiyam na kawbigono Chidamana is the Congress Parliament, you are the Home Minister, you have armed forces under you, you are the CM, you have the full administrative power under you. Madu maintain the wangam dabani, have ngamamagadi sitoy. That's the first point. Second point, the kapsan na bator mana magi failure dagi mana matik chada digi tholak pa IDP oy badanatana. Mana sida Kari hainia, akhoi gi casual approach sama haidara. Thola isu kamai handle tawni hujik ngarang na handa gati ta tawsna bai type to tawri se factually ai pizage ba. August 2020 voida paisa lupa la pigna te I am an MP, I am visiting ai nama di chasan na raga kai chat laga yengi bani kem sang bada
paisa lising kumunga thadu amaga ngasi bawa thadu ti ahamba kumunga thadu tu phangde haiba IDP ma'am lebini sinau journalist ngakani lamdam sigi sinau ngakani IDP singa sala wai kayam na ki hange da IDP sa chup da sa taraga leiraba mayam se si bawdana nga chaba phangde haibo ki khal amni kaino da moina laga ising kaktat ke ni amu video na mal phairing thoi mina loi khangna wang akani IDP ko reality ki moi lanjena riba punsi se ma ki failure ki thok da natana ma khoi ya awa ba da complaint to ba ki hal labne ba an kang ba dam ki na kane boje nu bu paisa sumai law thu ki do phang abra ne hai ba da na ai na ta check to bi use bi mo la haijan na ba na te koi na lip kom ta le se ma ne se koi na mo the remind to bam chang sa ai na ani ra khan hai bi ma to ta ai ha the train accident to ko da man ti resign to na ri ne Madugi moral responsibility shi yaude aduga administrator as a chief minister as a home minister on sumadugi effective and efficient leadership ki quality shi yaude badagi leipak tuidi bani ai jana kakngai letra ba wapam ne se Manipur praja da na te pithibhi da leiba mi pum khuding man hairakan masi hai da nine maraktam thachalo he has become a liability sho khoi gi oira ka to ni man furu ma sina ngaklo woina mamang da thamaga government of India na sanari ba lan sida ekhoina mayok na bangam gidrabane government of India sina ma hek lo thokiba matung da ne ba nomai ka pa lepal leis loin khanga wani chingda gi kap thana ba nomi che taina phama moina ngaklo ma thamaga sida is chokri ma sina sala thamiba mi se leiri kai di mongon da taina halaga sum to yaram ba adu hek lo thokku matam dai di chingda gi nomai kap su loin lepre ma khangmi go Government of India na tingba nga mabane se nga ta avne ba president rule gi hek loirak padagi ne ba chap le puje masina ta ko di ma masana yana government of India na sanari bali la se mana sana han mane miyam na di sauri central security forces mi chang ne khole government of India na khoi no pro chak na chahi ani muk lairak pasida na masana yana willing scapegoat ngaklo wa moina thamaka na maunda taina halaka Modi Amit Shah na nga aga government of India ki lila sanari ba Manipur bu thugai na ba sila iba lalong mayam se mana maikhum ma kupha laga thamam ba ne ha bisima su matung da laka da scholar investigation tor ko kanguna soina haira ka tam ne duwa khoi na si phone na khangi di sigi ngaklo masigi maikhum ji hek lok thok pa da ne ba no mai ka ba le krisi se sina sakhi ni government of India che kana na nga athu Dominum de yaure hai na koi na lami pana thajal su ke do gi hadan gi no India da sumai thok de sida ma khoi di I pisali juma pisali kamaina colonial matam da Hindu Muslim khana ba se ma khoi gi India gi lu tung de yaure ni hai bai type da mana naga ku ki su khana ra mi sahi adu sange na man hai jalu ba gi ne ba government of India gi Amit Shah na ngang ba ore naga ku ki thok gi ba lang ko si ge ya khene ya ju masana khang na khangjana da sare ne Cabinet meeting the Naga Kuki Loi Paminani Gai Kangam Chalaga negotiate Tok Chali Police Department the Magi community and a posting chate cookie Matana Tamingo SP or Minima Tamduda Anima Kidney have say Kankana the ground to the level the whole layer personal and social level of our crisis on Nimatamdudi arm group Karikara Karana Kanabani the community level they split the Honrabani bureaucracy Kairabani Gai drastic colors it honu da han colonial kamuna ngangamba mogi khana chaina ba isni mogi I lu tong ga yawrabni habi culture simaina ma khoina ngang na kuki na ga laigi mokoi ge tawgi ba so be kupsana na hona ba chahi aduk changi ada changi ngang laigi Bharat ki prime minister turian nama kano tawga bus ama accident dokta train nama tawga yumma mi siba na bada awa nungai phungdo pa se akhoi da phungdok sia ba da kari kai rage modi da noina du chairi kaino na ngang na lai ni sina aina haijen manate is all over the records